ketamiz. Hozir keldik biz. O'tamiz. Mehnat qilib 2 oy yotdik karantinga. Yotib dam olib birdan keldik uyga ketamiz. Ish hozir odamlarni qo'yvermayapti. Endi biz uyga Qachon keldinglar? bugun azonda keldik. Qirg'izistonga qachon keldinglar? Qachon o'tdingiz? Mart oyida keldik. Mart oyida 9-sida keldik. Ana shu. Boshqa aytadigan gapim yo'q. Bu yoqqa niye qantib keldinglar, o'shani aytib bersangiz, misol 2 oy karantinda. 2 oy karantinda turdik, uyga qaytdik. Bo'ldi, ishlamadik. Shunday borib qaytib kelamiz, xudo xolasa uyga boramiz. Hozir ne deyapti demak? O'zbekistonga o'tkazamiz deyapti? Ha, o'tkazadi. Kecha ham o'tkazibdi O'zbekistonda, bugun ham o'tkazadi. Ertaga o'tkazamiz dedi bizlarni. O'zbekiston qaysi yerdan olishimiz kerak? Biz Qashqadaryoga borishimiz kerak. Qashqadaryo oblastiga. Uyimiz joyimiz. Bu kecha yotamiz, xudo xolasa ertaga o'tib ketamiz nasib bo'lsa. Siz uy bilan keldingizmi? Ha, mana ayolim bilan. Bola chaqalar bilan, ha. Men eshitganim yo'q opadan. Siz kelsangiz qachon o'tasizlar deb aytdi-da qirg'izlarga? Yo'q, men eshitganim yo'q. Ana neni kutib turasiz bu yerda? Bilmasam endi necha kun turamiz. Sizlarga aytmadi-ku, qachon o'tishinglarni. Ha, ular borgan, men borganim yo'q. Ularni oldiga borib so'rasangiz. Shunda ular ne deb aytadi? Hozir o'tishinglar belgisiz bo'ldi-ku. Ertaga debdi-ku, bilmasam. Qachon kelgansiz Qirg'izistonga? Hozir keldik. Qirg'izistonga qachon kelgansiz? Bu yoqqa qachon o'tdingiz Qirg'izistonga? Bazan 9-martga o'tdik. Keyin bir hafta bo'lmasdan karantin bo'ldi, keyin 2 oy dam oldik. 10 kun ishladikda qaytdik. Uy bilangiz hozir O'zbekistonda kutyapti? Bilmasam endi, o'taylik qani? Tug'an urug' O'zbekistonda-da. Как туда пускают вообще? Здесь собирают людей или как? Здесь не собирают, если там освободится место. А вам сказали, сколько дней подождать? Может 1 день, может 2 дня. Ну, как неизвестно, да. Самый максимальный неделю сказали. Вчерашний. Азыркы учурда дүйнөдө болуп жаткан апаттын негизинен коронавирус оорусунун негизинен кыргыз тарап эч кандай Өзбек Республикасынын жарандарына чектөөлөрдү койгон эмес. Өзбек Республикасынын жарандары үчүн мамлекеттик чегарадан өтүү, үйлөрүнө кайтып кетүү үчүн ачык чегара. Бирок коңшу мамлекет Өзбек Республикасы тараптан өздөрүнүн иштелип чыккан алгоритми бар. Ошонун негизинде кабыл алып атышат жарандарын. Ошонун негизинде биз тараптан өткөрүлүп атат. Кыргыз Республикасы тараптан дагы бир жолу кайталайм, эч кандай чектөөлөр жок. Bazarqo'rg'on rayonidan keldim. Benim bir oğlum var, oğlum Rusya'da, Kelalbay'da. Anam kelinim bir hafta Özbekistan'da. Kırgızistan pasportunu al, kelgen yaramı. Bırak, buna spravka berdi. Bırak özü keliş gereken. Anan ki pasport, Özbekistan pasport tapşırıp duran, pasportu alış gereken. Ağa kelinimi ötkörbayda poston. Buna keçeden bir oturağız dağı biz. Bırak men özüm mınday grup adam, birinci grup adam. Meni qalay turganim yo'q. Sizlerden so'ranuch. Shu kelinni o'tkazib berdilar. Qiynaldim men. Kelinin 2 balasi var, bolam shu bola.
Kıyladı alalım, bulalım, kıyladı balları. Ya kızım yok, karaytırıvan. Serde suralı, şu kendimi ötkörü bergile benim nalım yok, o kadar kılatırıvanım yok benim. Keçede ben oturam şehirde ben. Biz jeytırıvan verseniz hep kalmaz, biz akçamız hep kalgan yok. Tura çüngüle, şu kendimi ötkörü bergile. Kıyladım ben. Geliniz bilen süйлöштүңүзбү эме Yok, интернеттен? telefonda söyleşip atam. Nazıraqda dağın suranı bulardan şunda emine kağızları var, zakisi var. Kırgızistan'da balları dele Kırgızistan'da nimesi jalanı metrikalar bal bulardan. Pasportuna da keldi degen nimesi var mı spravkasını alıp keldim körsettim. Bırak ötkürmey tetberi bile. Geliniңиз эмне деп атат? Өзү эмне деп атыптыр? Эмнеге өткөрбөй атат экен ал жерде? Hazır bilmeyim ben de. Bırak Özbekistan'da nimesi olgan men adam bolgan menen biyaktan baldarımın iki balası var. Kırgızistan'da nimesi boldu jaran oldu. Kırgızistan pasportu keldi, bırak bizge berbeytken de ana. O şu kendimi özüne veretken. Endi al üçün keliş gerek de, kelip pasportunu alış gerek de. Bırak men monti oruqcam, mına 3 ay bol otadı, 3 aydan beri o Geliniңiz şakta. эмнеге өттүр Өзбекстанга? Özbekistan pasportu kirdi çıktı kıla durgan, 2 ayda bir kirdi çıktı kıla durgan nersesi var eken, o şu dokument, o şundaya bargan 16'sında bargan, o şu oydan yok. Марттын. Ova da o şu 16'sında ötken, o şu oydan mene şu barga çeyimine, 2 bala mene oturan men. Balam gelir bayta Rusya'dan, sizlerden suranı Geliniңиз менен сүйлөшүп атасызбы телефондо? söyleştim ova, söyleştim. Hazır dele söyleştim. Şu bırak buna bir yerde turat öbesinin posunda. Ötkör betetti bir yakka. Bırak sizlerden suranı bir yerden belki bakıt degen načalnik var eken, oşal zonu kılı, oşal Özbekistan'ın posuna ise ötkör ötken, uşundaydı otat. Benim bir yağım düşünmesem, ben bilmem nimelerin, bırak tuğrasını etmende şu zonu kılış gereken şu ahın o cuma günü deyip, bırak ötmeyt, şu bol baytat da oşal nerse. Акунова Жумагүл O келиниңиz. Akınova cuma günü. Mına 2 balası var mına, 2 balası değil mına kör otasın var. Benim özümü şartım kör otasın var. Топтолуп өз мекенине кайтам дегендер боюнча тыгыз иш жүргүзүлүп жатылат. Күн сайын чек ара кызматы менен бирге ушул маселелердин үстүндө иштеп жатабыз. Негизи коронавирус пандемиясы башталгандан баштап мамлекеттик чек аралар чет элдик жарандар үчүн жабылган. Кыргыз Республикасынын бүгүнкү күндө дагы чек арасы жабык. Бүт чет мамлекеттик жарандар эч кимсе киргизилбейт. Өзбекстан Республикасы да ушундай эле чараларды кабыл алган. Ал эми ошол март айынын орто ченинде жабылган болсо, ошол убакка чейин Кыргызстанда калып кеткен Өзбекстан жарандары же Өзбекстанга калып кеткен Кыргызстан жарандары өз убагында чыга албай калган. Бирок жакын туугандары, ата-энеси, бир бала чакасы эгер калып кеткен болсо, ошолорду ошол үй бүлөлөрдү бириктирүү максатында, гумандуу максаттарда аларды өткөрүү жүргүзүлүп жатат. Өзбекстан Республикасынын Кыргызстанда жүргөн жарандарга айтат элек, ошондой эле ошолорду кабыл алган туугандарына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечими менен 1-июлга чейин бүт чет элдик жарандар, биз Кыргызстандын аймагында жүргөн чет элдик жарандар 1-июлга чейин виза албастан, жергиликтүү жашаган жеринде каттоого турбастан жашыл коридор менен чет мамлекетке чек аралар ачылышы менен чыгып кеткенге укуктуу. Ошондой эле азыркы күндө Кыргызстандын аймагында дагы эч кандай визасы жок, каттоосу жок жүрсө, бул мыйзам бузууга жатпайт. Ошондуктан биз сурамат элек ошол коноктордон, чет элдик жарандардан, ошолордун арасында Өзбекстан жарандарынан эч кандай кооптонбоңуздар. Азыр бүгүнкү күндө кайсыл жерде жашап, убактылуу жашап турган болсоңуздар, ошол жерде турсаңыздар болот. Мамлекеттик чек ара толук ачылгандан кийин анан өз мекениңиздерге же башка жактарга барсаңыздар болот.